akwa bakesi we ba Adom TV so Adom TV so bedwonwuma die so ndia Agokansie ho sempan sa kana no pan so ja medin de Enoch Kwasi Walanyo Wallace agudie catch ba ko pe the only nomenclature the professor's degree in sports ye oni ewu ana mesidwa anafe ena no pan so ndia Agokansie ho sempan sa kan 18 ja Enti English Premier League matches I would return some PM kakra na yetia pon ho de amount but yenko UEFA Champions League yami adoma afeches na esa to so uninterrupted Atletico Madrid and Chelsea ne be hyesia kan na afi so Lazio beton se da fe ban amunchi na so de Agokansie no etia boso Asempa 94.7 FM the live commentary be bro na omsana nema isi course to make a date with us this evening na ehwese na nema ebesia ko UEFA Champions League matches nim enra under 20 African Cup of Nations omo version no etia santo so Ghana nyakwenya ene Gambia and the Agokansie ne team boss 90 minutes of soccer fiesta na Ghana 1 Gambia 2 Ghana ne di kan ko to twede kan it no bia ne se betia defend Gambia fo anche ball no kwa no mo Cup of Nations na fe so World Cup ne ho konia ba won shedan ko bi da nei omatia be pie mu e under 20 Cup of Nations version omo kire Ghana bosu ne mu prekese mu twa ka mienu Ghana tekana baako but ohwema na say third best teams and betin akwankoma ni mo Sanchez community Ghana ya qualify for the next stage of the competition and also betin Santo Jano ye call other fixtures mo na say Morocco etmechi Tanzania futwe couple polemiensa Tanzania for etmensi madaraka e was na Agokansie ni esi course ntino quarter final no yame adoma 25th of February and as Agokansie no and also betin Santo Jano but yembo ani akoma kakra e wanura se na Ghana ene Gambia e de Agokansie ni etia pemso. Beautiful header into the corner to beat Ibrahim, the captain of this Ghana squad. That was 1-1, and this is 2-1. The winning goal from Jallo, the 18-year-old midfielder, producing that fine strike there. It just crept underneath Ibrahim's hands. Another wonderful free kick that was taken here from camera. Ibrahim with a splendid save there. And a couple of good scoring opportunities here with a Sinki, the centre back, coming forward. Didn't really connect too well with that, did he? His follow-up a little bit too physical. Boa's free kick not on target. Well, the danger kept on coming, but this Gambian defence just held force, and that was the whistle that triggered the celebrations amongst these youngsters, the young Scorpions. Enti neche African Cup of Nations under 20 version no ana eguso ekoso Mauritania force so ekoba senra Gambia eche Ghana twa kamienu emiatimu ebaako ni nim se Ghana akrafi kura batom se three best countries no ebetia kwankoma nti kwenya eda hostel eda Ghana bibia betwema quarter final games no betia ba so 25th of February Thursday ana Agokansie kesen betia tuja Cameroon ebeton Sunday Africa Ghana na edi Agokansie ne etia tentam so na Morocco and so ne Tunisia ebehyesia kan hye no so biu 26th of February no ebe Friday Burkina Faso and Uganda bishia na Central African Republic womo enso ene Gambia for etimi Agokansie ne etia tentam so nti Ghana still eguso competition emu se be say betia chi Cameroon for ne edufudufo sa quarter final games no mere ene nkrabia ene betia kire quickly yemfa ni kire mkumase Asante Kotoko akache a womo so ekopiem ES Setif ho na ebo 90 minutes of classical soccer fiesta niama konwene ne sema tiampo so atena na Setif adi kan be Kotoko atwom ka mienu ema Kotoko ateka ne mu baako Ghana fo hye so ha ema yedadwene ho ayante ase ntini nim se womo ebetia kwa epi baako womo so hye so na so nyade a niama etia koyi Kotoko komya atwemudu afiri so nyina te se konfa noche na so nyina ankusiaga eno anadwe sum ana Kotoko omutim no na afenso mpemfo edi tim na chi ne senhwefo a omo ekoye no omuna etuensa beduye na nkoma etie piem Kotoko against Setif no kakra ni Confederation Cup ade ho yimu Agokansie omo de kopem so ewo Algeria no omo kopo dipenko a ES Setif ene omo kote Agokansie di kan no mo ya hwehan tena afie ena Setif yi be hye omo ka mienu na omo timu baako enti na kire se omo botaa na si omo ni so se omo de omo ni kire group stage no ambamu
ene ya meka sa Asante Kotoko boboko no abepi o my Ghana mu ha o metwa ma ho sesie no so sabre o free CAF Confederation Cup ni mu no o de o mani be kire Ghana ya league ni mu a o match sa aka mu nyina mo be ye free ho Coach Johnson Smith say e wo mu so o free CAF Confederation Cup ni mu de na so mrante ne modern a wo boy e wo Algeria no nani so de wo hwe ni mu sa Agokansie aka nyina o de ahoden be hye mu na chitafo no ani age ho obotuma bende bobo ni nya tuba se tu so bobo le hwe na aka but my boys no why no from the also but there ye film no I am young because I would yerba kaka so I dey say ye wini a the man is ye botuma ka be ball draw kwa it we on point draw no about winter when did attack more than to me but when you are reading into mostly now more defensive role we are better. Enti ne se nearby no Kumasi Asante Kotoko almost Setif Agokansie de mani chirase no niama entimi anko ye me no ka said omo ediomani achire mu Kumasi hye so omo hwe nim se nyame adoma omo standing fixtures aka e Ghana Premier League no ombetimi abeto so hye no so se Kotoko e shase o CAF Champions League edu ba bia COVID-19 test kratim eyi Kotoko film ana obeti to mu Confederations Cup no second fiddle 2 the CAF Champions League and so we work akreya Setif for fi Algeria atimi sampa Ghana clubs ene abakosem Algeria hono edne se etimi eche omo show mampanyampa Algeria a club by firm Setif o masa bi ye free mu e wosana niam esi coach media yego so 18 but ye fa ni nkire mu nkra ofuma phobia never say die Accra has of folk for omo so ne abre pa e hwe nim senka kwa bia so sakra kakra betia san ba omo timinim and tina no anda supporters no etimeti atua omo kuku pa na nya sem keto kra ko fa kradu mu eden pa de ko tom secretariat mu a no bia bisa se ase kire kra ne sen e wosana nema esi coach ni nyina se SMP for reconstitute a board no oma e form license ko football board no so a omo gidi pass TV san ko fo no emfa TV enya hwe nya de a wo mo enso presence of board no so no e bo ama niam etia koyi se ya mpa se nya mpa emre ne krabe ne betia san kire batane me no e kasa de na se doctor nyawo tamakru ono so eka board no ho odi as folk ebobu kunum tintime a be feme sa don hwiri and odi abetu ya sampa members of the board no of directors of class folk no mo at the plans are two adwa plans no kwan far advance na me adoma annual general meeting no ebetu ya samba so na June bosom no 2021 mu ana san shares kunu betu ya samba na nkomo a epie mu bi no asuniye wo machitafo no de twede hye ntumam atintasu kokko de kire management any board no house of folk e kamia ise Oma shase toto niema bobo ko nin kanko ana omopre ena no chitafo no kohyiae wo secretariat wo de na mo hwani mu ene sempenifo besi nkonwa na mo ne omato adwene na bobo ko akonanim nipa bebre na eja bobo ko ru a ene ya mo ntonkoso ne mo nidwuma biem board member nyahotamakro ese de chitafo no eka nyina omate na nyese omobubu nnuagu omasum ne de omo kan se June busuminim omo dada ano January meeting no omo ne chitafo ibesi nkonwa adwen totoa na afa niam bia ompese omde boa no omama omo ho kwan na omde ato apono so. Board wishes to inform all supporters and especially shareholders that all arrangements are far advanced to hold an annual general meeting in June, where issues such as reconstitution of the board will be addressed. Shareholders are therefore being advised to take note and make sure they attend and participate in the decision-making process. The board also wishes to inform supporters that it intends to make a rights issue of shares immediately after the AGM to enable those holding shares buy more shares and also new investors to buy. Inti Dr. Nyaho Tamaklu ka across the full board no na ono ana oba Ghana hadia panyi ba ku bia hyeche yi but ono de wapam de na tare ni ti a chese no a wode ne nkomo tiensa to dwa fase na nema esi ekoso no na me adoma annual general meeting beba so ken na so na no da supporters has full supporters here omo di club ni hwamo nye ne kura ache na no da Kotoko supporters omo ekeko mo sase to mfidie ene boss awodo beja club na team sampa omo ni eku omo bobu ko no has full de
what is some supporters bibia na say to say ya bo say yenchele wo biara sa de bia sa na say bia century ni bi na ka say bia sheda nwom de ene on betata wo wani we just wani betan kruma kra nti omo de omo ye ku a na omo ni mani nti ehwe nim se nyame adoma enhye champion for the abafa board no on betia tutu ni ye na boa ema niama akoyi e de ama Accra Hasofuk but referees mienu bi Isaac Basau ana AF Zakari sa referees di asonde omo fa nyehwe omo fa sonde nyehwe omo fa sonde se omo ekra ne omo agenkwa omo gwa nkobia no nti asonde ana omo bedi omo nkwa na nyina ani tene eye referees eye review panel no etuan san trans e wo sa referees ho division 1 matches bi etuan san to dwom gidi pass se na Messi course no omo edisalau go ba kwa na nka no so ese etuan san baso between Wasaman and Star Madrid e na one team no ema ohese na Messi course a game no eba abrupt end amawie pa ancheda enko CP e wo se na Messi course no team for just say AF Zakari any Isaac Basau yentimi embandium tie de ban ana etimi asatom so e wo omdwumadi a omudi se referees a omo dem from abrani gina mapantem hia ben e ma kinsi fiase na sa kwawie pa fi match review panel no enei oma bonkra ta tententen dia betu dwa wo mo kire se Akansie kase bi atu dwa ya Wasaman ene Star Madrid e de pem so no referee ani dia de Isaac Basau ena fi na be de kire AF Zakari niema bi omo ye munu na ntwaye ne santi na Wasamanfo e de nsem ne betu omo nim no omo do omo asiko na wabra omo tena nsem no so sore ye no omo hunu se niema bi atu dwa wa Akansie mu na ntwaye match saka nyina wo division 1 nim no referee ani dia de Isaac Basau ena afi assistant referee AF Zakari no omo nya ni biem ya bra wo no mu a omo hwe ni mu so mo de be yasua de na afoforo nso asua niema bi e de afiri mu internet se ne pi mu efa Isaac Basau ene AF Zakari omo dwumadi omo die na ya bandiom fi sa abre kode omo hu se manfo bobo kra na sanka twade na ebu afikire kra na omo ntimi nkosere kwan so beso omo di bi omo be hyedam mpumam ana bia mahwe kakra na omo de atechem hu re e wose ne ma AC ekoso medisia but me last story no Priscilla Adobia ye kan Black Queens of Ghana by wedi makotene pa osi akan Spanish La Liga nim akopie mu ade atimi sampa ye kan ma ebobo pa wiase afa na nyina Priscilla Adobia di makotene pa na nsentem LGBT enkoma eno so etuensa ppm no na Priscilla Adobia e ka che Ghana mapanyin so se na nya do se na kudonto lesbianism say gay say transgender say bisexual say sinicity bia no san hye ne de monso so okrom akra esan senya de etuensa aboa hwe memma nkantin ka okrom ase benyado ujeja ho de mo betua ka baba wo amoni etuensa je ho na mpemfo bi che som de mo empe no som de mo etuensa che ba bia Priscilla Adobia enkomodi aba no eye enkoma odi eja Ghana mapanyin ti Ghana mapanyin wadama wanima nkoma Priscilla Adobia football for man no won so edi ja woni okro bebre no nyema bebre sisi ena Bible class awie bre no nyema ebesisi ehu nti no de make catch your man say e man njintum say onye ready so obeji atuma me I don't think say obeji bibi atum but ono a wo kwan ofa so oye ne nyema wo Ghana nti no I don't think say sa nyema because bebre Ghana ese abusudies abusisem ne sa nyema na say man panji abusisem ba Ghana so I don't say the piece better na Ghana nti no de me kan say ma omanpanyi asset bibia e wo kro bebre no nyema bebre esisi ena Bible class awie bre no nti we ene nkoma Priscilla Adobia ono so edi eja esampa tokuru peche wo ho na denden ne ayeposiri ni na manfo peso mo de o mani kire mu dia enya dia ebe ni ka kra nti o ka che Ghana manpanyi se san hyehye no lesbianism say gay bisexual ne eye bilateral nyina no mo nyintum e wo sana hyehye ne esi ekoso no we so na megina na me de nenso nkoma me saka wa Agokansie mu etimi ejawo nyame adoma eye memeda ebe 27th of February French for can say February ana mema me perpetual na amano ankra na yie no eba so Kofodia Jubilee Park wo hwese na hyene sikwa no pa bese eno so de na yaye ewufo so no kama ntempa so bese A8 de na de kode dada to amantema oba mesi show no nyame adoma eye kwekọ eye Kofodia Roman Catholic Cemetery na afia ko pay last respect no ye de perpetual na amano ankra etimi asaja ho ni yasa be fie na ne ho no ye ne mpemfo etia sa be kantimi srew memeda se o uni ba bia akode a ye se na ne mesi cost no Ghana man pense 25 but ne ye de ebono 25 and the best 80 to 90 canopies na fu bia tia sa tanse aboa
ma yakata na amano ankrechi kama itimsew ya na wabejame watu ya maso a fa mpa bo mu adene e fa tons ne akomkyere so epeso na mwa emaniema entito yi enfama me bedi si ha no boafo heba ene boafo ointment no waposo sisi jonku ana etetewa fa ointment bi sasta so capsules na memene bi ebetia boa ema wo so apomudem sem etime gena pinti obi ana apomudem sem ehim but umane gena pinti a boafo capsules ne betia boa. I've always told you that betting is better than sakawa. 1x betting there utwa ne befu a ana udi ne befu nti besrew wo ska ko mpase afakoton wo phone dia wo do seka ya boys ne be moska ana afi wo asase bi car e waste time masa koton na fani na beguso bet dia utwa ne befu a ana udi ne befu na mu ne bet ade ba ko a ya wo ho pa ne se diwa utibeti abom nti Mr. ya fadwene kakra tron ni obi anu asemachi nkotwa bet no udi betwa lotu ese faredam but udi betwa bet ne de Mr. ebeboa ama osebere nso etua sa akosoro gaming commission ena maban so agya tuma ma otimi sampa youth no say chairman ejai we frɛ chairman no de chene get se hwewalas na fm no boa say kakra wo hom no udi twa bet na medi na maboa ama mabra bon so etua sa akoni 1x bet ho danse na medi jawe o modi anda so do ho begim practice kama na mwa emanema entianku ye fama we mo ene sponsors no etotoro toni atwetwuru twa wo mo ta kire na no pay ema yede Agokansie on sempa saka ejao wo be kambadu na afro testimony crew no omo boy in terms of direction wonderful camera crew wo be pima senior most osmosis mo ene nkofa do omo so ehyimu a omo mic meche se ebo madwuma kama wo make up to make down wo hwe Stella mo na afin so kwa no eye nkofa ho a omo boy adwuma pa ache se bibia akoso hard working and revolving oscillating reporter Sergio Manuchu and I do the zoom and oba oni ID card ya but so rema no be stories na go see kama na all the appropriate amaniama etia ko Sergio bitu chair the master still o dwumedia ogusu edi eboa ema Ghana gudie so eye bedwem die so no nyama etia ko ye within the professor Yiki Wallace agudie catch back up the only nomenclature the professor's degree in sports the Al-Regina Wallace ni oni ewu na me gina mu na no pen so dia Agokansie on sempa saka eti jao nyame adom na so wan tim ka biwa ese bia nkokata ma mechi mesaba e besa to so nya soma boa ema nyama etia ko ye erade tinani ma onye okese nyimfe bi ni da so ni fa nko bi ni da so the act of being a good guest is to now to say goodbye.